Pemirsa Tigang Kramo Bangli terkonfirmasi positif COVID-19 dawa Grahinane DB. Sadamangken sampun ngemargiang karantina mandiri saantukanipun rumasuk pasien tanpa gejala utawi asimptomatik. Pasien punika sadurung nyane nanin mapreksa ring rumah sakit BMC Bangli santukan madue keluhan sungkan. Sesampun ka rapid test hasil ipun reaktif, raris pasien punika karujuk ke RSU Bangli antuk ngelaksana yang swab. Hasil swab ngejantenang ipun positif COVID. Kramo tiosan sane terkonfirmasi positif inggih punika anak istri saking desa Taman Bali sane mayuse 6 likur warsa. Pasien saking desa Taman Bali puniki sadurung nyane mapreksa ke BMC santukan ipun sungkan. Raris karujuk ke RSU Bangli santukan hasil rapid test ipun positif. Sesampun ka swab, pasien kejantenang terkonfirmasi positif. Tios punika kramo saking desa Songan Kintamani sane mayuse 50 warsa taler kejantenang positif. Pasien inucap sampun ngelaksanaan perawatan ring rumah sakit Sanjiwani Gianyar antuk status pasien dalam perawatan PDP. Sesampun kanan ipun becik raris kedada sang budal. Tetiga pasien puniki sane mangkin kantun ngelaksanaan karantina mandiri mawinan rumah suk OTG. Mawawah nyane tetiga pasien positif COVID-19 menados wilangan kasus positif COVID ring Kabupaten Bangli 307 dasa kasus. 303 dasa sia sampun kenak raris ya likur diri kantun kerawat. Dayu Swasrina Bali Pos nguningan.